Sengisoke isikhathi selihlelo maswata kithi sive siyatuthuka libito lami ngingijohn ngakaphireza isibongo okuyinjabulo kimi ukuthi bengingaphinzeke ngidibane nani kulesikhathi sitakhombisa ukuthi ingabe kwendekani etinkundleni lapho eMaswati ahleli khona masikhuluma ngenkundla sikhuluma ke ngenzawo umthetho wesisekelo welive lo ibita ngekuthi ke i-Administrative and Development Center elokusho ukuthi akube inzawo lapho abantu baphetheke kalula khona nenzawo futhi lapho khona ke lusito lwabo lentuthuko luchamuka khona lutholakala khona sivakashela ke inkundla leti 15 kusukela kulamaviki la 15 lendlulile kuyobona ukuthi kwendekani vele leti inkundleni lesikukhanzile intuthuko lemangalisako njengoba ke uhulumende awesekela iMaswati amikisa lemisebenzi yentuthuko etinkundleni lusito lwetempilo seluthudane ma facilities longa wakhanza emadolobheni akhona etinkundleni tikolwa takanokusho tikhona etinkundleni ema projects uhulumende lakaniketa ke imali eMaswati ukuthi awasukumise kuteka kwathi ukuphilisa akhona leti inkundleni sibonile ke tikolwa sibonile ke imigwaqo sibonile tindzaba ukuthi eMaswati akhona ke kuhamba lapha kuphephe khona ikakhulu kade emabloho bekunguwona ahlupha kakhulu imiphakathi akusasiyo nje leto tindzawo la kuhlalwa khona phasi kwetihlahla kodwa sekunemahola uhulumende la kawakhako umphakathi ngemphakathi lokuyinvo lesibona ishintsha nebuso baleti indzawo lapho khona ke eMaswati ahlanganyela khona namuhla ke sivakashela ke inkundla ye-16 lekuyinkundla yaseSithobela ke lapha ke sifundzeni ke saselibonjeni unebantu labati inkulungwane letingamashumi ke lamathathu nakubili 32,000 webantu kanti ke imingcele lekhona celeni ke kwenkundla yaseSithobela kufaka ikhathi yona ke inkundla yasesiphofaneni inkundla yasesithobela kanye ke nenkundla yakumethula ticishe inkundla letakhelene nalenkundla lesiyibuka ke namuhla uhulumende ke uyikhiphile imali nakhona ikakhulu kade ke wahlanyela ke imali ukuthi nakhona kube nemandi lahlobila kube nabogesi kube netakhiwo tetikolo nemitholampilo kukhanye kule yandzawo ukhiphe ke imali lengo 22.3 million emalangeni kanti ke lokunye lesikubonako kuchamuka kwetinini tenkosi noma kumbe kwema organizations la khona ke thudane nelive lafaka ikhathi ke World Vision ukhiphe ke imali lenkulu kakhulu World Vision eSithobela kusukumisa ke imandi ke lahlobile njengoba sathi ukuthi lendzawo beyinato ke inkinga temandi langatholakali kalula nemandi ke lahlobile World Vision wakhipha ke imali ngo 26 million emalangeni kuletha nje emandi lahlobile generally kulendzawo kodwa ngethemba ukuthi ihlelo lisachubeka eMaswati atatibonela ukuthi singabe vele emkhulu kangakanani lo msebenzi kanti ke kwakhiwe ke nendzawo yekuthi ke bafuyi laba kule nkundla yaseSithobela bakhona ke ukuthi mabafuna ke kuyawuthengisa ke inkomo bakwathi ukuhlanganyela enzaweni lekhulumisa lo msebenzi ke labawendako kwakhishwa ke imali lengo 1.2 million emalangeni kusukumisa indzawo leyatoya ukuthi ke ngusithobelweni Farmers Auction Center azingeneke ehlelweni Maswati kithi sibone ukuthi kuhamba njani khona ke esithobelweni. Njengoba sekuvele ukuthi lesive lesingephansi kwalenkundla zibalelwa etinkulungwaneni letintathu nakubili 32,000 kanti sitiphilisa ngetindlela letehlukehlukene lokufaka ekhathi kutimakethela kanye nekutilimela kwatise phela ukuthi timvula tihle tithi cwacwa. Lenkundla inemiphakathi lemine umphakathi wasekuhlanyeni Mamisa wakangonjwa newasenokwane yomine yimiphakathi lengephansi kwa Chief Macha wesibili. Uhulumende kule nkundla uphakamise imisebenzi yentuthuko lehlukehlukene lembite imali lengu 22.3 million emalangeni lefaka ekhathi kwakhiwa kwelibloho lasemhlathuze low level crossing kwakhiwa kwelihola lemphakathi lelakhiwe emphakathi wasekuhlanyeni kufaka emandi kanye nagezi emakhaya kulungiswa nekwakhiwa kwetikolo le mali iphinze yasenjetisa nasekwakhiweni kwelidiphi umphanzela deep tank naleminye. Lilunga lePhalamende lenkundla yaseSithobela umhlonishwa Bhekitshe Dlamini uthumisa uhulumende ngekubambisa inkundla yakhe ngekuletha intuthuko lehlukehlukene. Lesingakusho ke lokuyintuthuko ukuthi kwentekile enkundleni esithobelweni ikakhulu lesigcaja ngako siyagcaja ngoba sakhanza kunetikweneti letinkhulu la lebeti khona ethemini lesayikhanza 2013-2018
akhanza kunesikwenetu nje emneke saka-RDF lebe sithi -4 million. Salwa naso sagcina siphelile esikoloti. Nanyalo sesicedzile nje kude nanyalo ugesi lokhona tikims tibhadele tonke about 22 million 22.6 million lesimbhadele etikimini tagesi ku-RDF naku-micro project. Awu siyabonga emajana awo yasibambisa kuyabonakala ukuthi kuyasentshetwa kuyiwa embili. Save the Children na World Vision uyasipha kudla ngoba inkhundla lele kulukhulu nekuthi ungathi utawulima uvama kubuya ensimini ongaphathi lutho. Awu bayasisita bayasilekelela basibambisa bekunene siyakujabulela siyakubonga lokho kakhulu. Bayakhona abantu labadzala kulala abadlile. Sibonge na iproject lenkulu yaka World Vision emanti lachamuka letulu enkhundleni yakumethula la siyabacelela khona ukuthi ehle sitawunatha nathi besithobelweni. Siyayibonga leyo project leyo kuyabonakala ukuthi it's a project of 26 million. Indvuna yale nkundla yasesithobela umnumzane Fanyana Joel Mamba ubonga kakhulu uhulumende ngekusekela le nkundla yakhe. Utvumisa nekubambisana lokukhulu lokukhona emkhatsini waso Sive nayo ikhansela yenkundla lefaka ekhatsi lona lilunga lePhalamende umhlonishwa Bhekitshe Dlamini nebucopho bale miphakathi leyehlukahlukene lengephansi kwale nkundla yasesithobela. Siyabonga kakhulu uhulumende wembube, uhulumende wetinkundla kubona lo msebenzi lomhle longaka sowufika emaphethelweni. Lidiphi lesesinalo esithobelweni esigodini sasemgangatho lelibitwa ngokuthi imphanzeni deep tank. Lengakusho ngingathi leli diphi lihlala lichaza lelikhulu kakhulu ulandzela ukuthi la isithobelweni banenge bantu bakhona banenge bafuyi kodwa lidiphi lebelingilona liactive lisebenza cishe libambe umango leminenge belilekhashane kusukela lapha nje ngicabanga ukuthi uhamba nekubuya nge36 kilometers. Kuba naleli deep leli ke kusisitile singumango ngoba abantu abesikolo nyalo bayakhona ukuthi badiphe dutane bahambe baye esikolweni. Balimi labangephansi kwale nkundla yasesithobela abawuvali nani umlomo ngelusito labaluthole enhlanganweni yaka World Vision ngekubakhela indzawo yendali lesentshetiswa ngibo balimi nabathengisa imfuyo yabo. Pheceleti i-Farmers Auction Center lebite imali lengu 1.2 million emalangeni lokuyimetamo yekubambisa hulumende ekuletheni intfutfuko kule nkundla yasesithobela. Lesakhiwo sakhiwe emphakathi wakangonjwa lokungumphakathi longephansi kwa Chief Maja wesibili. Wakhiwa kusukela ngeminyaka wa 2018 kanti saphela ngeminyaka wa 2019 njengoba sikhuluma kuzuza abalimi labangemakhulu lamane nemashumi lasiphohlongo 480. Ngakulokunye umnumzane Thomas Mamba longusihlalo welikomiti welidiphi utvumisa kakhulu hulumende ngekuvelana nabo bafuyi ngekubakhela leli diphi lelibite imali lengu 800,000 emalangeni. Uthi itolo lemfuyo beyihamba sigaba lesingabalelwa emakilomitheni langemashumi lamathathu nesithupha 36 kilometers njalo nayiye damu labebalisebenzisa. Uthi bona njengebafuyi labachamuka emakhaya labalelwa enkulungwaneni nengcenye bamhlangabeta hulumende ngemali lengu 15,000 emalangeni. Besihamba emakilometer lamakhulu kakhulu. Ngakho kuba khona kwale diphi leli kuye kwasita sibafuyi bala esithobelweni kulendzawo yase dipini lethu lasembanzeni kusemgangatho wesigodi sala. Kusisite kakhulu kangangokuba nalendlela letindonga letinkomo matisuka le ngoba leminenge kakhulu lemithi emshiya ngalo kusuka lapha uyele manje bokhanza ukuthi letindonga lesetibholwe ngiletinkomo ngalamasonto lokuhamba lesigaba lesithe bekuvele kuyinkinga kakhulu kithi. Ngakho ke inkosi yami kahulumende sibonga kakhulu. Ngakulolunye luhlangothi umnumzane Thomas Mamba utvumisa hulumende ngekuletha lenye intfutfuko kuyo lenkundla yakhe lefaka ekhatsi kwakhiwa kwelibhloho lelikhulu emfuleni umhlathuze kufakwa kwagezi kanye nemandi lahlobile emakhaya. Siyabonga intuthuko yagesi kakhulu kulendzawo yethu lapha thine umnyama lebesihlala kuwo la sesaphelelwa ngemakhandlela
kodwa nje uhulumende sibonge kakhulu lokuthi aze asihlangabede ngagesi. Lokho siyakubonga nje kakhulu. Impela naleli bloho lelikhona nje lapha leliwelako libheka lemhlathu le unesikole amshiya lo. Bekumadima ukuthi mangabe kugwelelwa umfula lona abantwana kukholakala ukuthi vele esikolweni abasayi. Lokho siyakubonga uhulumende lokusithile kakhulu. Le nkundla yaseSithobela nayo ingilenye yetinkundla takuleli lezuzile ekufakweni kagezi emakhaya pheceleti i-rural electrification. Lekuyimali lephuma esikhwameni sekuthuthukisa tifundza i-Regional Development Fund. Tikimu tagezi letizuzile kule nkundla tibalelwa kuleti sithupha letifaka ekhatsi Chicha Electricity Group Scheme, Mkambeni Group Scheme, Luhlanyeni Group Scheme, Lavundla Mandi kanye nesikimu iKhwica Mdzaka Group Scheme. Sihlalo welikomiti laka Chicha Electricity Group Scheme make Chamkile Mkhaliphi udumisa kakhulu uhulumende ngekubafakela gezi emakhaya. Uveta ukuthi lesikimu sakhe sihlomule imali lengu 452,594 emalangeni. Kanzi uthi sinemalunga lalishumi nakune 14. Uveta nekuthi ticelo tabo tekufakwa kagezi tacala kubuketwa ngeminyaka wa 2014. Cha basisitile Nkosi yami uhulumende usisitile le department yaka RDF ngemali besiyicelile ukuthi sicela abasihlangabete ngayo basisitile sekukhona lokukhona ke nyalo sesibona ukuthi cha sesiya empumelelweni kulokuhamba lesigama lesithe kangaka mhla ka 6 January 2022 sabona kufika labanye bobabe bathi betikutose sita batopheka cha sebasiphegele ke Nkosi yami siyabonga kakhulu. Sihlalo welikomiti lesikimu sagezi iMkambeni Electricity Group 2 Scheme uthi tihlathi setivakashela tindlebe kuwo emalunga langu 28 alesikimu sabo kulandzela ukuthi kuphasiswe lesikimu ngemali lengu 645,532 emalangeni. Sibonga micro losisitile ngekuthi asemukele sicelo sethu lesingene 2019 kunlamhla sisebhekile ukuthi micro atasisita kusifakela gesi emakhaya sibantu basemgambeni. Sidlulisa kubonga nje kakhulu seswele imlomo letinkhulungwane. Sibonga kakhulu ku micro ukuthi abambisane nathi sinkundla sesithobelweni. Besihamba ngemnyama ukuthi likhandlela kusitwa amakhandlela nyalo likhandlela sesalikhohla ukuthi limalini esitolo. Nenzaba ya micro so siyabona lokuthi micro abambisane netinkhundla ufika kwabalisito kithi. Sidlulisa nje kubonga ukuthi nani nihambe nesibongele kulabadzala ukuthi seswele imlomo letinkhulungwane. Ngiyabona uhulumende usebenza kakhulu ngalesikolo lesi. Siyalayida nyalo. Siyalayida kwazona lesikolo. Angiphathi ke ngemakhaya. Emakhaya onke ayalayida. Uhulumende usisite kakhulu nemandi ikhona iproject emanti. Emanti sakhona. Setimpombi setingenile emakhaya. Emanti sesinathe emakhaya manje kukhona lokusalungiswa akakhona ukungena kahle nyala bohliswa thola sibohle singawathola. Usalungiswa letindlu. Buchopho bemphakathi wasekuhlanyeni umnumzane Mandla Sikhonze uthi nembala inkundla yakhe isebende kwabonakala ekukhanyiseleni emalunga etikimu tagezi emphakathini wasekuhlanyeni. Tikimeni tabogesi siyabonga kakhulu uhulumende letikhona manje sina Mkambeni Lavundla Mandi sibe na Khwica Mdzaka. Tonke tikimu leti setifandiwe setilinze ukuthi emagesi atisebente sethi pipeline ukuthi tawusebenza lo start uthi uhulumende osebenza ngathi emagesi asebenza ngama phases so sethi categorize under lawo ma phases aka EEC tilinze ukuthi tifund nato LDF seyitibhadele inkundla sitibhadele ukuthi tisenjetwe kakhulu bonkosi. Ngakulolunye luhlangothi umnumzane Mandla Sikhonze lobuchopho bemphakathi wasekuhlanyeni uthi sivele singephansi kwalomphakathi wakhe sihlomule kakhulu nakuto tikhwama tahulumende tekubolekisa letifaka ekhatsi isikhwama saka Youth Enterprise and Revolving Fund kanye nesaka Inhlanyelo Fund uthi labazuzile kuso bangu 109. Etikhwameni talesinato letekuthuthukisa phansi kwalenkhundla nakulomphakathi
sine RDF le nayo ikhona tikimu letesekele kufaka khathi bogesi leminye ke imisebenzi lengenisa imali enhlanganweni noma ke Eswatini takamtalo umphakathi kusiselo sikuprocess ukuthi bacele batositakala and siyathemba ukuthi masinyane nje kunemisento abayifandwa lapho bese sibuye kubo Youth Enterprise Revolving Fund sinabo bantu labasha labasitakele lapho labasebenzako noma lezinga nje lebantu labasha labacelako lapho lingesilo esetulu kepha siyetama kuba encourage ukuthi bantu labasha bayisebenzise lesikhwama lesaka Youth Enterprise Revolving Fund ukuthi baqale noma bakhulise lo msebenzi sevele bayenda. Kulandzela ukuthi uhulumende aqale umkhankaso wakhe wekwakha emahola emiphakathi cishe kuto tonke tinkundla takuleli nakule nkundla yaseSithobela nayo ayikasaleli ngephandle yakhelwe lihola kuhlanyeni community hall leli bite uhulumende imali lengu 1.2 million emalangeni sivele sitozuza kulo leli hola singu 1800 ngekusho kwalomkhankaso wahulumende uthi lamahola akasentshentiswe ekubambeleni imihlangano yemimango lehlukahlukene kuphinze futhi kwakhiwe nenzuzo ngawo pheceledi i-income generating purpose njengoba bukhulu bawo bungamumatha bamfu lababalelwa emakhulwini lamathathu nengcenye 350 sihlalo welikomiti Make Regina Dladla uthi esikhathini esendlulile lesive besihlupheka impela ekubambeleni yona imihlangano lehlukahlukene yemimango kangange ukuthi bebayibambela ngephansi kwetihlahla nasemadvaleni besihlala nake aphasehlahla singumphakathi sitekele khona emacala sente konke nje lesikwentako besikwentela phasi esihlahla kodwa namhla siyathemba ukuthi uNkulunkulu ube ngakithi nahulumende ukuthi asisite ngaleli hola ngoba sesitawukhuluma lana linako singene holeni lethu nasishadisa abantu babethu bashadela la nemphakathi wakithi sotawudlondlobala ngoba kukhona lokuncane lokutawungena ngaleli hola sengeke nje sibe timbuya njalo besithi imbuya besithi khanza sihlaso nalesikolo sesimeme ukuthi kuneli hola eceleni nebantwana nabakhona labafuna kwenta batakwente eholeni nebebhola nabafuna khona laba ukhempile batawukhempe eholeni kude nje linyalo lesihlupheke ngako bantu babami siyabonga uhulumende kakhulu. Lokwakhiwa kwaleli bhloho imhlathuze low level crossing bridge selilethe imphendvulo kuso sivele singephansi kwalenkundla yaseSithobela nemacenselo kulandzela ukuthi lesive besisokola nalisengakakhiwa ikakhulu ngetikhathi tasehlobo kuvakala ukuthi longesheya bekuba ngilongesheya inkapani leyanikwa lomsebenzi yakanyathi construction bhuti libhlo leli siyalibonga kakhulu kunengi lalisithe khona isita khamthita la sibona ungathi intuthuko impela iyaphambili ngoba besinenkinga la lomfula lona bobo ugcwale Timothy tingakhona kuwela noma uphuthumisa umuntu esibhedlela funa ujika le kubola vundla amanti nebantwana mabaya esikolweni bekwenteka ugcwale lomfula lo bangakwadi kuwela kwesikolweni sekufuna beme ke bamele ethi emanti abohle ehle noma ke bawujika kalavundla amanti kuthi makufika le bhlo leli ke sabona ukuthi cha tonke tinto titawulunga lesikubonga konke sibonga kakhulu ukuthi lenkundla yethu lo likhona isisitile ukuthi kuze kwakheke leli bhlo leli sikhona ngoba nami nje ngidowela la namhlanje ngibona khona ukuthi buhle bodwa lo ngisengawukela kushutha nje la mina ngathi hayi ndashaya isithombe lesihle ngoba ngiyalibona cha lihle lona impela and lisitile kakhulu ngisho imoto letincane tiyawela ngekusho kwalesinye setakhamuti Sibusiso Munduza Mamba leli bhloho uthi liyingca izivela kule nkundla yaseSithobela kulandzela ukuthi ihlanganisa yona inkundla yaseSithobela kanye nenkundla yaseKhubutha esimoyeni lokubuhlungu ngalomfula umhlathuze ukuthi washona abantwana lababili labebatama kuwela kanti lomfula umhlathuza bewugcwele ugola tinsethe cha babe le bhloho leli site kakhulu ngenzabe ukuthi noma ngabe bekathi ufisa kuwela kunemlogulako la kulukhona kuyojika kalafundla amanti ngendeka afike lo mloyo sakufele noma ke afike sabelekela endleleni so libe lusito kakhulu ebhloho kakhulu leli
Lokukhona nje sidlulisa kubonga kakhulu. Itolo besisokola kakhulu siyinkundla sesithobelweni. Mase wela lana bekumadema kakhulu. Ozi lokukhona nje lomfula bothi mawugcwele ungakhona kwewela. Nebantwana kunesikolo ngale bangakhona kwewela bayisikolweni. So vele sidlulisa kubonga kakhulu lisithe kakhulu elibloho. Sibantu benkundla sesithobelweni. Sidlulisa kubonga nje kakhulu. Ozi lokunye lokukhona nje bothi mawugcwele lomfula. Mangabe ugcwalele ungala sofuna kwewela uye ngale uthathe ama-chance uthi uthathe ama-chance khanza ukuthi imoto seyemuka. Lilunga lephalamende lenkundla yasesithobela umhlonishwa Bhekitshe Dlamini uthi leli bloho umhlathuze low level crossing bridge liyingqayizivele nje sibili ngobe lisida kakhulu ngisho nebantwana betikolo letehlukahlukene letifaka ekhathi lavundlamandi. Umhlonishwa Dlamini uthi tigodi letizuza kakhulu kulo tifaka ekhathi bemphakathi wasekuhlanyeni, Mgambeni, Mbosi nakaphunga lombala. Siyakubonga nje kakhulu lokho. Siyethemba ukuthi angeke kusasiphinza nakulesike sakubona la ngenhla. Bantwana bacwila. Basi batama kwewela ngenzaba ekushoda kwawo lamabloho. Basi batama kwewela ngakhona ngenhla kulomfula. Bafela khona abantwana bababili besisu sinye. Lapha ke awusekungcono nakhona siyethemba ukuthi kutawenyuka ngoba nema proposals esinawo asesekhona futhi awe emabloho ukuthi bamane njalo micro project na RDF tikhwama letikhona letisita Sive siphindze futhi nakhona sisitakale siyawukhona ukuthi kubonakale kube nempilo lenhle. Leli bloho masilakha leli besibambisene nayo inkundla yaseKhubuta ude lasake futhi sangede sabona ngasolinye khona lase laphela. Nayo inkundla yaseKhubuta iyabenefita kakhulu ngoba nami nje mangifuna kuyawuvelela emkhondo ngihamba khona kuleli bloho leli ngiqhamuke sengiqhamuka kaphunga ngiyawuwelela khona sigodi sakaphunga siyabenefita kakhulu kuthiwa kusesimoyini nalo phunga naye uyabenefita ngoba usebenzisa lona leli bloho. Emetameni yekuhlangabetana nahulumende ngakuto SITHOBELA inhlangano yaka World Vision nayo ikukhanze kukahle ukuthi iphonse litshe esivivaneni kuyo lenkundla yasesithobela ngekuyifakela emandi ngemali lengu 26 million emalangeni. Sivele kubhekeke ukuthi sizuze kulomsebenzi nasewuphelele ngcono no singalinganiselwa etinkulungwaneni letisikhombisa 7,000 njengoba imiti yona ibalelwa ngetulu kwemakhulu lasiphohlongo 800. Lo msebenzi wekufaka lamandi lahlobile kule nkundla yasesithobela waqala ngeminyaka wa 2015 kanti waphela ngeminyaka wa 2019. Kuvakala ukuthi lamandi abefakwa ngekubambisana nebaka Rural Water Supply kanti asuka kampheka phansi Moyihook enkundleni yakuMethula ngephansi kwa Chief Nkamane. La manti langa asuka letulu kaMbhoka ngisho njalo ngithi asuka kaMbhoke saya sawaqela lamanti kulo chief wakaMbhoka Chief Nkamane lacela lamanti ngoba sasiwaswele vele emanti kule handzawo yakithi kwakude emanti kakhulu nje thina sasiwakhalelela ukuthi afike esikolweni kepha sathi nasesifika la kulendzawo lamanti sesiwabuka sabona ukuthi lamanti manenge angasisita nathi thina Sive sakumakhwekhweti nakuhoho nemgambeni ase siyahamba siya kushifu siyowaqela lamanti cha umuntu wekunene wangihosi wasivumela kahle ukuthi cha ningawathatha emanti adinkinga emanti ngahulumende. Sihlalo welikomiti umnumzane Obed Ngwenya uthi lapho kusuka khona lamandi kuna 30,000 liters laphanjwa yinjini yagezi lesebenzisa emanti elilanga isolar panel system. Ngwenya uthi ingcenye yawo ibese iwabhekisa emakhaya la13 lekuyimiti lesesigodini semtimphili. Uthi lesive lesingephansi kwalenkundla yasesithobela etigodini etifaka ekhathi hoho makhwakhweti nasemgambeni batocala ngato ngaphambi kwekuthi endluliselwe kuletinye tigodi. Live leSwatini seloku libambisene njalo etindzabeni telusito lwekudla njengoba letinye tinhlangano letingekho ngephansi kweluphiko lwahulumende tiyatfolakala lena emaphandleni
temukelisa Sive kudla kulandzela ukuthi letinye tindzawo takuleli tihlaselwe ngiso somiso. Inhlangano yaka World Vision ngiyo lebonakele yemukelisa Sive sasesithobelweni ngephansi kwesigodzi sakumabhensana. Kuyevela ukuthi lenhlangano yaka World Vision lokudla ikunikwa inhlangano yakamhlabhlangene iWorld Food Program kuthi ikwendlulisele esiveni kuphungwe yona indlala lehlasele. Sihlalo welikomiti lokwemukelisa kudla esigodzini sakumabhensana Make Sarafina Mavimbela uthi lokudla lokufaka ekhathi i10 kg yembila, 2 kg yemabhontshisi kanye ne500 ml ye cooking oil. Uthi lokudla bekwemukelisa njalo ngenyanga emitini lelikhulu ne21 121. Siyajabula ke ngalokuphiwa lokudla siphiwa nguhulumende athume World Vision. Noko sikumukela emadladla langu 121 bese kuba nalamanye lasele labangamukeli. Kodwa nje thina lesimukela siyasitakala. Siyakhona kulala sidlile. Buchopho bemphakathi wakankonjwa umnumzane Sifiso Mamba utvumisa kakhulu uDona Tinini Telive ngalo lolu sito lwekudla. Lathi emakhaya lamanyenti kati ulala etiko. Kwami kungaba ukuthi nje siyabonga kakhulu etinini tenkosi lokulethi sikhangeta kona lokudla kuleso simo lesinaso kufanele vele kuncane kona kube kuya ngathi ngathi ngabe bonke abantu laba kulendzawo abasitakala manje ke kufika kube kuncane ukhanze sesiyahwephana asisakhona nekuthola sonke labanye nje abatholi kanti vele manengi lamakhaya eswele siyanxusa nje sawo alumanele uvele lo sito lube linengi ngalenye ilanga sonke sibane sithole sikhangetane lokho labangasipha kona. Kusito nje kuphela tindzaba tetakhiwo letenta ukuthi kube nebumengemenge endzaweni noma kumbe lapho ahleli khona ke eMaswati kulokunye kulungisa inkinga noma kumbe indvo lebeyikatse ihlupha eMaswati njenganayi lesiyibonako yasemPhanzela Deep Tank. eMaswati bekahamba ke libanga lelidze kakhulu over 36 kilometers kuthi nje eMaswati akwati ke kuyomikisa ke tinkomo lapho titawudipha khona. So ungatibuta lokuthi bekuvukwa ngabani isikhathi kubuyo ngabani isikhathi bediba njani tona letinkomo emtimbeni uma ngabe ke tiyahamba sigaba lesithe kangaka bekulukhulu kakhulu. Uhulumende kwakhipha ke imali engu800,000 emalangeni ukuthi kwakhiwe ke lidiphi lesalitawathutane nalabantu bakuleya ndzawo. Yinvo lenhle lesiyibonako leyo. Kanti ke lokunye lesikubonako kakhulu kulolu hlelo namuhla indzaba yekufakwa kagesi nemanti lahlobile etindzaweni semaningi kakhulu ke eMaswati njengoba ke sivile ke bobuchopho bayikhulumisa indzaba yokuthi imali lenyenti lekuphumile iphuma ngaphasi ke kwesikhwama se-Regional Development Fund labanengi basathi nje ngesikhwama ke senkosi iphuma lapho le mali ukuthi eMaswati akwati ke kwakha ke ama-schemes akhona ke kuhlanganisa imicondvo ahlangane abuthana akhiphe leyo madlana bese ke uhulumende ukhipha lena lenyenti bakwati ke ukuthi batfoselwe gesi kukhanye emakhaya bende ke nemisebenzi yahlukahlukene bakwati ke ukuthi iphilisa sibona nemanti lahlobile njengalo msebenzi lomkhulu wemanti aka World Vision lesike sakhuluma ngawo ke masivula ke luhlelo iproject ya 26 million emalangeni kuthi bonga tinini tenkosi noma ke Telive letikhona evenda kangwane leti tihluphako ngekuya le maphandleni akuhleli khona ke eMaswati kuyawubuka ukuthi atsinga ini eMaswati ayikhiphe le mali iside ke lawo Maswati ngilokuhle lokho lesikubonako ke kuthuthukisa ke live la kangwane. Mina ngile misebenzi bekunene lesibonako ke enkundleni yasesithobelweni le ngenxa yesikhathi singakakhoni ke kuyicetha namuhla kungaba konithembisa Maswati akithi ukuthi evikini delitako siyaphindze ke sinikhombise leminye ke imisebenzi yasesithobelweni lesele ke ngaphasi ke kwale project lesivakashele kuyawubona nje ukuthi kuchube kanjani siyayiqoqoda kahle ke inkundla yasesithobelweni evikini lelitako. Sibonga kakhulu kuba nathi ke ehlelweni namuhla sibonga kuba nathi emavikini onke ledlulile kanti ke lihlelo liyatholakala ke kusigujana liyatholakala ke ku channel 286 on DSTV as well kanti ke siphindze sibe khona ke naku Eswatini YouTube channel lapho khona ke luhlelo lutholakala khona. Libito lami ngiJohn ngakaphireza isibongo sibongele Maswati akithi kuba nathi Jehova sigcine sibonane ngalokudako siphilile nisale kahle.